Kajaintia National Council ni JNC kalapin pawe ke jingsong khia halor ke jingeki ke badang yat ya ke balapin long da ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ni MCTODA pin pawe ke jing persha ya ke jingbam siu jong ki karkhana dobilat ya ke bike jong ki truck haga singit hoding ke JNC kelai kendu ikin nong kit kam jong ke MCTODA bakila lab bakite ki company kila siu ki truck karkum ka dor balabu da ka sarkar Hendaya kapisa kam omshim na yo pediang pat dabaro. Presiden ke JNC ubak sambor milingdo ula keno baka district council kapin klanya ki kam khaye ki briu babde ki riu lum bat aila de ki company benyo ela ki jong ki truck kabak ta kala ya yo ka kot ki nongnya truck trairi. Ta hawai kelami baki chemi bata ki ka waka sarkar dapat pago lang ba kilat pathai khubor wata ki company de sekian i ya kata ka bike kit dan ni kata ka bike transportation yang kini ki truck kat kam ka government ren ta has kat miulen boyo la se em ki katu kat ni ki boyo ya kini kedor hendak kat kam ke jingi kelam yang i ka JNC wa ki tai ki nong elam wa ki dekot yang kata ka action chemi wata kini ke jing ya ka government ren ya kini ki truck ki wakit ya ki mar ki mata yang ki semen plan memang go selensar ya wara dan nete da wa kini ka action nang penting ya kini ki jingi ki ko yang ka hadot nesngi ta kini ki action da klam chegi wata la ka sarkar da ki company da penggerak kam ni ya kini ka government red selensar ya wara ki truck ki wakit ya ki mar ki mata yang ki factory ki lemam dia wa ki pemane ki jingi ki handai ka open snow si ki ka ta wa kini ke jing edor yang ke company mangga memang selesai dan mangga do ya kita tukan di dan hi ini ke jing ki yang ki ni ki truck le ni ki driver truck dan mangga na wisnam cek wisnam tangwa ke wasnya pala wata ile waka sarkar le ni ki borang ke an nam chim khia ge do ni kisngi tahu perchangi kam ke sing uti tre ni wo ye kelam seni bhawa kini ki no elam yang kani ka action chemi to waka jing kedau ba yang ka jing mi yang ka ni ka jing na ka wi ko por cha ka wi ko por to ka jing elat yang ka district council ka waman ka wi na ka nong pat ka nong seli ya ka jing kamai le ne ka jing wo yada ya ka kamai ka ji yang ki tre muluk haborok kiliang ta kedau ba hi to ka jing yo lat yang ki company wo thet ya ki truck yang ki hi wo pun kit pen ba ya ki mar ki yang ki kamu dah tipi do ke star cement em gua kamu masuk spa la niles spa tam kitrok ke top sem la ejo ke amrin la ejo tak jing bon yang kini kitrok dekta go ya kini kitriri ki yang i ki prado ki prasnam ki yang i ki wam trok ne ba kini ki company nangkong hi kini ki cement plan perchang bagi u elot ya kitrok yang ki teman-teman kami ke jing mentoy man go do ki kat tu kat ni don hi te ina kalian ke JNC is nyawi boto kapor de biang go ya ka district council langba kani ka anyang ka trade by non tribal act to open air go ya kani ka jing thet gari yang kini ki cement plan ni ba lada ka sarkar hi le ka district council bom te lakam go ya kani ka jing le yang kini ki company ya kam kini ki jai kam ki wo yu kta ya ka kamai ka ji yang ki tre muluk yang i snyang wo to mem jing mut kini ka jing em yang ki hapo kani ka district yang i khamta ma po is jainte hill district ta ikwa ya ka district council wa ya ka sarkar wato chimkhia ya kani wato bo da ki limit kam wa khatsat ar phaul ne le phaul li ya ki company wa do katte da ni ka limit wa ye uthet ya ki ta ki truck le ne kinu ki gari ki yang ki khana yo man go ka jing yo nong yo ni ya ki prado ki prasnam ki yang i